oleh hei hoina kan media lo kaya kan lei thabar ber kal tanga 125th Constitution Amendment Sinchang Committee kan nei te buang za thei tura hun kan nei kalong maya abik takin lairam ni pui achuma cheng zong te Lai Tunmas District Council Headquarter Longkai ayo in Chimei Kabu Chewa he kan thu sei hi uluk taka ngam thil ani ti sia melo thak sam tu point ka som bok cheu ani Tripura Tribal Area Autonomous Council te hoi hodin Nisom pasari ni nisom pari atas thakan Silong muna 125th Constitution Amendment chungchang a notice ADC song te committee ko ania longkai trong hian nisom pathum engineer session kan nei zo che kan chuaka long takin ai zol kan thlenga nisom paruka Silong kal thatura kan in buat sei mek lain Silong muna student organization le non tribal team kara boina chho wangin meeting akhathul ani thu ai zol kan thlen no kan thria koi kan ti hlea amaro chu chu tirwal chuan Bodolen CM Promat Boro ni si thotam nia lo chowa hotel regency a inkom na kun kan leya Delhi a chu khaila committee hi nei jokila afuin karing atia ni som pakua chu khaila ni som nia kan committee anga chu kan committee thu chua ka zer chuan home minister Amit Shah kan mudon ni ati bangin kini po chu Delhi kal tum to lo kha chok chil dewin aizol tangin klam thatu rin kan in buat sai a chumi ka in buat sai na ko ma chuan aizol te chang ban kha alangai awangin council thil tul chi thang te governor te muin kan nora in social welfare minister som tapirin pui te po kan huwa an hu na chana chu Lai district chunga tourist lodge kan nei te a hi enkol zu ya hi an privatize tek tho wangin council noya minda sakro tin ngen te kan siama ani po in council nai enkol hi a trazo ka nge tin chu te chun tu hi draft an bot sai meka kan enkol turin ang da amun maram ero chu kan kuta omri sila ngamoti PR te la siam kan duanga atia an kol zuina akhachu council kan chamdon ani ti kha kan sui ma sam do kan long pok maya ani hi kan lai nu ang le ni mani mi le sa kan nei ania pia kan no min pula an do ma thamon thak kan tia kan long pok maya chumi pia lama pu an ru banal dika UDNP director te kan huwa kai tan hian trong area kan ni ve to a thil tom tak plan sim thei thu te men sila an long maya tun hi chumi dan chen chuan in buat sei na po nei cham kan tum me ka tin kan va pu na chan hi helai tang in dio le tarin solid waste management enkol chun jong na a hi lo deal ro ti kan ti la chumin ti fel sak to ti ta man wa zo no ka kan ti fel to ya dia akhamon ka pin kan sia hilaya zoram level a imani mi le sa ram din hun mai to min du sak tu tak tak kan la nei hi pathian mal som na kan to ne lo khop mai a long thu te po he media kal tam hian kan sui nge ani tin thil pen te de hre than soi ka duwa
Pramod Boro Bodolen CM Khan Chief Minister Ro Mula tuna kan kalkhom chan tura hi lo ti pui teu atia ni som panga kanin hu chon hu hera wem la ko MADC Chief Executive Member le kha sia kin dir na CM Council CM pathum ten kan hu thu la peturin in additional PS a phone ha boka ase azin ho chu nia unatai khop meya longai cham photula thole nia ram chang om chon kanin ko don ne ti a thole ni chu kan nga ka ko kan ni talawa kai lama kan mele pungun nin chu mate na chaw kan e ta chuan chief minister kha whatsapp mangin na proteksa ni vela ram changa final na ICM pathum tenan mu du chia tia masi chan na kha kan hu ta zui talawa chuan ni lai ni som le pasaria kein tia sikal kangin dil na pasiam ve le a CM appointment dil na masi chu po chu phone point kan chu zu ya additional PS PDF in kan thon boka tinan mani asset PMA kula tai changan advisor te po kan dia ni chuan DCM NML minister long mutur ten advice mineral PPS kama changin ni chu amu to mani lowa mutur na kan nei lowa kan dia chuan kan in ngak chuak so talawa kun ni azin ho chawa tai tan ni kan ringa iba ni pon se ong kan ten ni pon se man ti thau kan ringa hung dem chang chu kan lam thei tura ngai la